mwaramutseho mwese aho muherereye twinjiye makuru yo muri iki gitondo turi ku cyumweru ni tariki 17 z'ukwezi kwa munani muri uyu mwaka wa 2025 mwese rero nongeye kubaha ikaze namakuru ku Ibendera TV namakuru kandi yitsa kenibanda mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri iki gitondo abarwanya umutwe wa 23 babyukiye mu mikwabo ahitwa Ngenge na Macumbi turaza kurebera hamwe imbunda kugeza ubu ngo bamaze gufatira aha muri bice haravugwa kandi ko hari n'abawazarendo abafatiwe mu mikwabo yaramukiye ahangaha muri Maniema urugamba rwongeye kwambikana hagati y'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC n'abarwanyi bo mu mutwe wa wazarendo mu gihugu cya Uganda bamaze guteguza gufata Kisangani mu minsi ya vuba ibi nabyo turaza kubigarukaho Koroneli Gisore ukomoka mu Banyamurenge yapfuye urupfu rwe nawe turaza kurugarukaho hano ku Ibendera TV hanyuma turaza kubabwira ko umuhanda Beni Bunia wahagaritswe by'agateganyo kubera ibitero bikomeye bya ADF muri Butembo hagabwe igitero gikomeye cyane kugeza ubu ngubu abatuye muri bice ubuzima abomeze nk'ubwahagaze ngibyo rero ibyo tugiye gusangira muri aya makuru yo muri iki gitondo ku Ibendera TV nongeye kubaha ikaze risesuye mwese aho muherereye hanyuma rero mwese ko mwakabaye nikaze hano ku Ibendera TV amakuru tubategurira tukanabagezaho ni wamaze kugera hano aribwo bwa mbere inyemerera ngusabe uterekeho subscribe yawe mu gihe ukora subscribe hasi aho kandi wibuke no gukora kuri kantu k'inzogera kugira ngo amakuru agera hano ku Ibendera TV uhita uyabona udatakaje umwanya wo kujya gushakisha niba wowe rero subscribe waramaze kuyikora nyemerera ngusabe uterekeho like yawe hasi aho ngaho hanyuma nibura like zitura ku 10 duhita twanzika anaya makuru ushobora no kudufasha gusangiza izi nkuru inshuti n'abavandimwe banyu nta kindi bisaba nakanya gatoya kadatwaye na megabyte ugakanda hasi aho ngaho handitse share ugahita uhabwa link ukayikopiya ukayisangiza inshuti n'abavandimwe mu magroupe atandukanye ubarizwamo mwese aho muherereye rero nizere ko turi kumwe niba turi kumwe nyandikira hasi aho akajambo gato cyane umbwira uti turi kumwe ibiraza kuba abihagije reka rero mwese tubigenze gutya hanyuma mukanya ngaruke twinjira muri aya makuru ku buryo burambuye Yes nongeye kubaha ikaze bwo bagiye gusenga tubifurize kuza kugira amasengesho meza dore ko uyu munsi ari ku cyumweru ariko abagiye mu zindi gahunda namwe mugire gahunda nziza guhera Kinshasa Afrika yose ukayizenguruka tubahaye ikaze ubwo no mu Rwanda harimo hanyuma abantu tuba kumwe mu rubuga rw'abakunzi ba Ibendera TV namwe tubahaye yambu abantu baherereye muri leta zunze ubumwe za Amerika mu Bubiligi mu Buholandi mu Bwongereza mu France muri Canada na Norvege namwe tubahaye ikaze muri aya makuru twanzikiye ako makuru agaruka kwarwanya umutwe wa 23 nyuma yuko abarwanya umutwe wa 23 bigaruriye uduce twa Macumbi na Ngenge ni muri teritwari ya Warikare muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri rukerera baramukiye mu mikwabo ni mikwabo ijyanye n'ibikorwa by'isuku n'isukura muri bice amakuru aturukanga aravuga yuko hamaze kuvumburwa imbunda zigera kuri 12 zose akaba ari imbunda zo mu bwoko butoya hakaba kandi ngo hamaze kuvumburwa n'amagrenade menshi
ikindi kandi ngo hanavumbuwe imyenda ya gisirikare dore ko amakuru avuga ko ngo abarwanyi ba Wazalendo na FARDC bagize gutya biyambura imyenda barayijugunya hanyuma ubundi birukankira mu baturage aba agera kuri 5 bamaze gufatwa muri imikwabo amakuru ntara asobanura neza niba ari Wazalendo cyari FARDC gusa hagendeye ku bimenyetso n'ubundi bakaba bamaze kuvumburwa ikindi kandi nakubwira nuko ibi ibije nyuma yuko muri bice ngo abaturage bagiye batunga gatoki bavuga yuko hari Wazalendo zigeza nijoro zikavumbuka amazu yazo zikatangira gutera abaturage ubwoba magingo ya rero y'imikwabo nubwo yamaze gutangizwa akaba ari kwabo abarwanya mu mutwe wa 23 bavuga yuko izakomeza n'ubundi hanyuma rero reka twerekeze muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu mujyi wa Uvira tubabwire ko n'ubundi hongeye kumvikana umutekano mukeya ni mu gihe ndani rwagati muri uyu mujyi wa Uvira hongeye kumvikana amasasu ku gihe cy'isasa bazishyira isa 8 muri rijoro gusa amakuru ntarajya hagaragara ngo tumenye ngo na masasu yarashwe nabande na masasu yatewe n'iki ibi tukaba turi buze kubigarukaho dore ko uyu mujyi wa Uvira ukomeje kugarizwa n'ubundi reka rero twerekeze muri Maniema tubabwire yuko hari kuvugwa imirwano yongeye kuramuka hagati ya FARDC na Wazalendo imirwano yongeye kubura hagati y'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo no kuvuga FARDC FDNB ni gisirikare cy'u Burundi Wazalendo ndetse na FDLR ni imirwano yongeye kuramuka kuri uyu munsi ikaba kandi ari imirwano yari yongeye kuba ku munsi w'ejo imirwano rero ikaba ikomeje kubera muri ibi bice amakuru agera ku Ibendera TV aravuga ko iri subiranamo riri kubera neza mu gace ka Tokorote gaherereye mu ntera ngufi uvuye mu mujyi wa Kindu uzwi mu murwa mukuru w'intara ya Maniema abarwanyi rero ba Wazalendo bakaba barimo gukozanyaho ku buryo bukomeye cyane n'abarwanyi b'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC ibijyanye n'iyi mirwano rero bikaba bikomeje kugenda abizamura urwego rwo hejuru imirwano ibanziriza yongeye kuramuka kuri uyu munsi bivuga ko n'ubundi ngo yaguyemo abantu bagera ku 9 barimo n'umupolisi warwanaga ku ruhande rwa FARDC amashusho yagiye hanze agaragaza imirambo y'abantu batari bakeya bambaye imyambaro y'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC irambaraye hasi mu muhanda abashizemo umwuka ngibyo rero ibyo twagarukaho muri aka gace hanyuma areka twerekeze ku nkuru yindi igisirikare cya Uganda biciye mu umugaba mukuru w'igisirikare cya Uganda bamaze gutangaza ko abashobora kwinjira Kisangani bakayifata mu minsi ya vuba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri iki gihugu umuhungu wa perezida wa Uganda ni Muhoozi Kainerugaba yatangaje ko ashobora kwinjira Kisangani akayifata byihuse mu gihe abarwanyi b'umutwe wa 23 baramuka bafashe umujyi wa Uvira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo umujyi wa Goma wafashwe muri Kanama muri uyu mwaka
muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibintu bikomeje gukomera. General Muhoozi Kainerugaba w'igisirikare cya Uganda UPDF mu butumwa yatangaje rero akaba yavuze yuko ndetse anateguza ingabo ze kwitegura kwinjira Kisangani mu gihe umutwe w'abarwanyi ba M23 baramuka bafashe umujyi ukomeye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, akaba ari umujyi wa Uvira. General Muhoozi Kainerugaba umuyobozi w'ingabo za Uganda muri iki gihe yavuze ko niba abavandimwe ngo babo bo muri M23 bafashe Uvira nabo ngo abazanyura Kisangani. General Muhoozi yongeyeho ko hari amakuru avuga ko abacanshuro b'abanyamahanga bagera ku bihumbi baturutse muri Salvador bari Kisangani, kandi yemeza ko ngo ashaka kubafata bose mu gihe cya vuba. Ibi rero bikaba byibajijweho n'abantu batari bakeya cyane. Abasesenguzi mu bya politike na diplomasi bakaba bavuga ko ubutumwa bwa Uganda bushobora kongera umuvuduko w'ibiganiro byo gushimangira umutekano n'ubutwererane mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Gukoresha ingabo cyangwa gutangaza ubushake bwo kwinjira mu mujyi w'ingenzi nk'uyu bishobora gufasha mu gushyigikira ibikorwa byarwanya umutwe wa M23. Ibi kandi ngo bishobora kugira ingaruka ku buryo ibihugu bya Afurika y'Iburasirazuba abihuriza hamwe mu gukemura amakimbirane y'abarwanyi b'inyeshyamba no kubungabunga amahoro. Uyu muhungu wa perezida wa Uganda, no kuvuga uyu muhungu wa perezida Museveni, mu itangazo ryashyizwe ahagaragara umuyobozi w'ingabo za Uganda Muhoozi Kainerugaba yavuze ko abazagera Kisangani mu gihe cya vuba, kandi mu gihe M23 yaba ifashe uyu mujyi wa Uvira. Igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rero by'umwihariko ubuyobozi bwa Kisekedi bukaba bukomeje kugenda abuhura n'ibibazo bikomeye cyane nyuma yo kotswa igitutu n'abarwanyi b'umutwe wa M23, nyuma yo kotswa igitutu n'imitwe yitwaje intwaro itandukanye aho twavuga nka ADF. Iri jambo rya Muhoozi Kainerugaba naryo rikaba abyanze bikunze bitari buze gusiga bidasigiye ikomere cyangwa se agahinda gakomeye umugabo abita Kisekedi uyoboye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugeza ubu. Reka ya makuru tuyakomereze mu nkuru igaruka ku mukoroneri wo mu bwoko bw'abanyamurenge wamaze gupfa, yitwa Colonel Gisore w'umunyamurenge wabarizwaga mu gisirikare cya leta ya Kongo FARDC, akaba yapfuye urupfu rubabaje aguye mu mpanuka y'indege. Colonel Gisore uzwi cyane ku izina rya Kigofero yaguye mu mpanuka y'indege y'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hamwe n'umugore we. Colonel Kigofero ni mwene Kibwambwa, akaba yari umusirikare wo mu ngabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, akaba yarakoreraga hitwa Bunia ni mu ntara ya Ituri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ku munsi w'ejo kuwa gatandatu tariki 16 Kanama muri uyu mwaka nibwo yaguye Bunia yerekeza Kisangani mu ntara ya Chopo aho yari yategetswe kwitaba. Amakuru avuga ko yari yahamagawe na Lieutenant General Pacifique Masunzu uyoboye zone ya gatatu y'ingabo z'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
ubwo yahagurukaga Bunia ngo yakoresheje iyi modoka kandi ajyana n'abasirikare bashinzwe umutekano we n'umugore we bari bamaranye iminsi mike aje kumuramutsa ngo baje kugera rero ahitwa Irubutu hafi y'umujyi wa Kisangani aho ngo yari yerekeje ahasanga abasirikare baje kumutega bamutegeka akurira indege y'akajugujugu y'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo we n'umugore we ariko ngo abasirikare be bagasigara aho ngaho. Ibi ngo yabikoze kuko abashinzwe umutekano we bahasigaye ubundi we n'umugore we ngo burira indege. Icyakurikiyeho ngo ni impanuka yahise iba ako kanya iyo ndege ikimara guhaguruka. Ikibazwa ngo n'uburyo Colonel Gisore yategetswe kurira indege mu gihe yari hafi kugera aho yajyaga kandi aho yaraturutse bivugwa ko ariho hari kure cyane yari yahakoresheje iyo modoka ariko kandi kugeza ubu ntacyo ubuyobozi bw'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo buratangaza ku by'uru rupfu. Ibikomeje gutuma uru rupfu rwibazwaho ibintu byinshi. Ni ibintu rero bikomeje kwibazwaho nk'uko nari mbivuzeho n'abatari bakeya kandi kugeza ubu uruhande rwa leta rwo rukaba nta kintu ruratangaza. Byanze bikunze ubwo tuzashyira tumenye ibyo bazatangaza nibaramuka babitangaje. Reka adukomereze muri Kivu y'Amajyaruguru. Umuhanda Beni Bunia wahagaritswe by'agateganyo kubera ibitero bya ADF. Kubera ukwiyongera kw'ibitero bya ADF ku muhanda uhuza Beni na Bunia, ihuriro ry'abatwara abagenzi mu ntara ya Nord Kivu ishami rya Beni Butembo rikomatanyije muri aka gace bafashe umwanzuro ku munsi w'ejo bundi kuwa gatanu tariki 15 Kanama muri uyu mwaka wo guhagarika by'agateganyo ibikorwa byose byo gutwara abagenzi kuri uwo muhanda bitewe n'ibitero bya ADF bikomeje kwiyongera muri ibi bice. Uyu ni umwanzuro aba bafashe kandi bikaba bivugwa yuko ngo ari umwanzuro uzamara iminsi 5 kuva tariki 14 kugeza tariki 18 Kanama muri uyu mwaka w'2025. Akaba ibingibi byafashwe mu rwego rwo kugira ngo aha habanze habonerwe umutekano nyuma yuko uyu muhanda ngo ukomeje kuba indiri y'abarwanyi ba ADF bakomeje kugenda abahagaba ibitero bakica abantu batari bakeya bitabujije no kubangamira ituze rya abaturage. Amakuru avuga yuko abantu nibura 3 bishwe inzu imwe igashya ni kuwa gatatu tariki 13 Kanama muri uyu mwaka ni mu gace ka Amayimoya ni mu karere ka Beni kubera ibitero by'abarwanyi ba ADF. Kuwa gatandatu tariki 9 Kanama nabwo abantu 16 baburiwe irengero mu gitero cy'abarwanyi ba ADF. Bikavugwa yuko rero ngo barafashwe bugwate n'abarwanyi. Ibi rero bikaba byaje gutuma hafatwa umwanzuro ni mu gihe abantu 7 babashije kurokoka ubwo ingabo za FARDC zagabaga igitero cyo kubohoza aba bantu twari tubabwiye bagera kuri 16. Tukiri muri aya makuru ariko tugenda tugana ku musozo, reka mukanya twerekeze Butembo. Yes, ahangaha rero Butembo biravuga yuko nubundi hongeye kugabwa igitero gikomeye cyane. Akaba rero amagingo yatuvugana umukozi w'ishami ry'ibidukikije yapfiriye mu gitero cyagabwe aha Butembo. Akaba rero ari kuri bariyeri nubundi yahangaha ahitwa Akunguta ni hagati ya komine Burenge
Burengera muri Butembo na sheferi ya Abashu ni muri Beni ni mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Akaba rero ari ibikorwa byabaye ku munsi w'ejo bundi kuwa gatanu tariki 15 Kanama muri uyu mwaka w'2025 nkuko byemezwa n'abaturage batuye mu murenge wa Burengera. Abagabo bitwaje intwaro ngo bataramenyekana nibo ngo binjiye kuri iyo bariyeri maze batangira kurasa amasasu menshi bikekwa ko bashakaga kwambura amafaranga y'imisoro yari yagiye yishyurwa n'abatambukaga aho ngaho. Uwahitanywe n'iki gitero rero yari ku kazi aho kuri iyi bariyeri ahita araswa arapfa. Ubuyobozi bwaho bwatangaje ko ngo hatangiye iperereza hagamijwe kumenya abagabye icyo gitero. Ku rundi ruhande ariko bivugwa yuko ngo hari gukekwa ko yaba ari Wazalendo. Ibi bibaye nyuma y'amezi atarenga ukwezi kumwe indi bariyeri ya Kangote iri mu majyaruguru y'umujyi wa Butembo nayo igabweho igitero cy'abantu bitwaje intwaro. Bikaba byarabaye kuwa mbere tariki ya 21 Nyakanga muri uyu mwaka w'2025. Akaba ari igitero cyahitanye abantu babiri kigakomeretsa abandi ndetse kigasiga n'ibyangiritse ari byinshi. Abagabye icyo gitero bakaba baratwaye n'amafaranga. Kugeza ubu ngubu nabo ntibaramenyekana. Wibaze kuva tariki 21 z'ukwezi kwa karindwi kugeza uyu munsi tariki 16 z'ukwezi kwa munani muri uyu mwaka. Ni ibintu bikomeje gukomera kandi bikomeje gufata intera yo ku rwego rwo hejuru. Hani ku Ibendera TV nge nitwa Mukada. Mwese ndabashimiye ababanye natwe muri aya makuru. Hanyuma bagiye gusenga nyabona mudusengere, hanyuma bagiye mu zindi gahunda namwe mugire gahunda nziza. Ikintu cy'agaciro twifuza nuko mwese mwagira ubuzima bwiza. Mudutere comment hasi aho ngaho mutubwire uko ibintu bimeze. Ariko kandi niba ufite n'ibyo kwamamaza, niba ufite ibyo wifuza kumenyekanisha, wadutera kamo tukabigufashamo kandi byose bikagenda neza. Mwese rero bye, umunsi mwiza kandi mugire icyumweru cyiza.